Semua majareng prawartaka pacentokan pidarto Basa Bali tingkat SMP sejebak jagat Bali. Reng sajeroning wali warsa SMA Negeri 3 Denpasar kapeng setiman antuk kalah nyani. Sani mangkin lugreyang titiang atorang pengayu bahagia miwah sub semaning manah majareng ida sangyang widiwasa dumogi sangkaning waranugrahan ida makasami wangsa Indonesia presida pole kerahayuan melarapan antuk pangan jali. Om Swastiastu. Renggalah sane becek puniki rumasa gargi topisan manah titian. Presiden ngatorang bebawasan pidarta sane memuda. Literasi pinaka sasulah ninca pangkau tamayan wangsa Indonesia. Ratu Idadane sane mangken sering kepiragi indek runa literasi. Napi males sane wenten yang wawidangan pendidikan. Sekadireng sekolah ngawet bapak ibu guru sane serahina miteketet indek literasi. Ngantos ugar-ugar miwah parikrama indek literasi. Nanging napi ke ida dane uning napi sane mewasta literasi. Akeh sane medue penampen yening literasi ngenenet indek ngewacen kemantan. Literasi wantah wentan yang pepelajaran bahasa turmani pekarya guru bahasa mantan. Penampen punika sinah iwan. Literasi nenten mantan ngewacen papolosan. Nanging literasi punika sekancan kewagedan jatmo reng sajeroning ngewacen nyurat mererausan, ngewilangin, miwah muputang sekancan pikobat manut kawikananya nih. Sani prosida keanggen reng kahuripan. Ngewacen reng sajeroning literasi nenten mantan mangda uning daging napi sani kewacen. Nanging ngewacen pinake sarana melajah. Sumangda nih napi sani kepelajahin prosida keresepang miwah kewedar maleh. Ratu Idadane reng kahanan jagat sekali mangken literasi banget mawiguna nentan mantan yang wawidangan pendidikan nanging ngantos reng kahuripan serahina reng widang pendidikan literasi presida mekarya jangan ngeresepang daging pepelajaran sisya nentan mantan ngapalang daging pepelajaran nanging ngeresepang napi sani kepelajaran. Reng kahuripan serahina jatma sane medue literasi sane becek sina nenten geles keni orti-orti sane nenten yukti kawentananya nih sane kasenggoh hoax yening maka sami yoana Indonesia presida medue literasi sane becek sina penglimbak hoax pacang presida ketambakin miwah nentan presida ngamedalang piuta literasi sane becek nentan mantan mawiguna reng para yowana permangken nanging benjang pungkur literasi sane becek jahat mawiguna reng genah mekarya miwah presida keanggen dasar muputang pikobat sane kepanggeh nanging kahana literasi reng Indonesia nenten becek manut pisa reng warsa kalih tali 19 literasi reng Indonesia magenah reng undangan 6 dasa kalih saking 7 dasa negara miwah manut UNESCO kesenangan ngewacen wangsa Indonesia magenah reng undangan 6 dasa saking 6 dasa siki negara. Indeke punika dahateng kaon. Wantah siki saking siyu wangsa Indonesia sane seneng ngewacen. Ratu Idadane napi ke iraga sarang sami pacang menang risampone uning kahana literasi reng Indonesia minap nentan maka sami wangsa Indonesia pacang mau usaha
Sumanggane kahana literasi reng Indonesia presiden incap miwah ngelimbak pindah ke Cina keutamayan wangsa Indonesia. Usaha sane presiden kemargian inggih punika ngelimbakang budaya literasi reng kulawarga, sekolah, miwah pekraman. Ratu Idedani kulawarga wantah genah ke pertama iraga boleh pepelajaran. Punika ngawina reng keluarga genah iraga uning torna loben literasi. Literasi reng sederoning keluarga presiden kemargian anto nyicenen torna wacen buku-buku sane dagingnyane anut reng yusan anak alet. Anak alet punika yening dirgemayang kanton sekadi kertas putih. Daging kertas punika manut napi sane ke surat. Yening saking alet sampun kebiasa yang wacen, sinan ngewacen pacang kesenang yang ngantos duor. Selanturnya reng sekolah, budaya literasi nenten manten kemargian reng kelas, reng pepelajaran bahasa manten. Nanging, literasi presiden kemargian oleh sisya antuk mekarya mading, utawi majalah sekolah, ngewacen buku reng perpustakaan, miwah sanelianan. Majareng bapak ibu guru, presiden mekarya pacentokan sane kesarangan oleh para sisya, sekadi pacentokan esai, timbang buku, miwah sanelianan. Sane pilih untat reng pekraman. Maka sami usaha sane sampun kemargian reng kulawarga miwah sekolah nenten pacang paripurna. Yening maka sami krama reng wawidangan iraga nenten nyarengen ngelimbakang budaya literasi. Usaha sane presiden kemargian anggen ngelimbakang literasi reng sajeroning wawidangan minekadi mekarya taman bacaan sane presiden dados genah maka sami krama ngamolehan mekudang-kudang soroh buku manut napi sane keasayan. Dumugi sangkaning kawentenan taman bacaan puniki presiden mekarya maka sami krama seneng ngewacen. Nenten mantan sane kanton ngeranjing. Nanging ngantos sane sampun dhuwur miwah lingser talar seneng ngewacen. Yening maka sami pemargi punika presiden kemargian sinah kahana literasi reng Indonesia pemekasnya para yowana pacang bincang. Sane ngawinan nyan sandangan ngamolehan kaweruhan sane pacang kaelengan reng mana. Keanggen meminahang daging kahuripan ngantos riwekasan. Kaweruhan wantah bekal sangat pini utama reng kahuripan iraga. Sekadi sane munggah reng bagawan kita adiaya asta sloka pitulas. Ciotisiam api tak ciotis tamasya param unciati. Jenanang jenayam jenana gamiam hardi sarwasya westita. Tegasnya nih, ida wantah sunar saking makasami sunar sane presiden ngantosen kapetengan. Kaweruhan sane patut kau ningen tatu jone magenah reng jeroning mana. Ratu Idedani yening cutetan titian literasi nenten mantan indek ngewacen. Nanging literasi wantah kewagedan sane dahat mau tamu. Sane presiden nyinahang kautamayan wangsa Indonesia. Semanggane presiden nincapang penglimbak literasi. Nireng sarang sami mau usaha ngelimbakang budaya literasi ngawet reng kulawarga, sekolah, miwah wawidangan pekraman. Dumugi kahana literasi reng Indonesia nyansan mecikan. Miwah presiden dados Cina keutamayan wangsa Indonesia. Ratu Idedani wanta asa punika bebawasan sange presiden aturang titiang.
Tan lali titiang ngaturan suk semani mana antuk purakiannya nih. Menawi wenten keiwangan titiang rikalo matur, titiang lungsur pangampura. Pina kepunguntan pupotang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.